Yo, there's a boy. We mwega muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Mĩmbi TV ngwiraga niho mucii wigue wi mucii kwiragwo wi cereba ikana mundu kiri na igweta we niwe gicicio kia ruriri ni thutha wao aya eri ukimona ni urakimamenya ni Karinyamu na Njeri wa Muigai wa Njoroge. Ni video maragikire challenge haria TikTok riu andu makihurwo na matukuya no kiigua aria marakiuga wakiuma ndugagicoke ni kiuria kiria kiragicire ndereti nene muno na mundu makiugire ayeri matikihirite kana matikiri marahona thutha wao gwitigana na endwa ao. Maundu ni mama akigua mauni mandu ntoria kuguthomera tona Joyce Go Prosper kauga atiriri ati ni mwakunda hata tutakiikana ni ma no Njeri wa Muigai anauga ni aria akunda no tutingitetera ona umwe no akiona hena Lucas akauga atiriri reke mahiurie tumarinda riu ni etikirie mwari wa Nyawira akauga atiriri Nyakiambi na Nyakiamburi Nyakiambi akiri Njeri wa Muigai Nyakiamburi agituika Karen Nyamu bekamera haha so pretty ni makiagirire na magakihuana na muno tondu ayeri marakigirira kindu kimwe kana situation imwe iria gitagwo takoshi bugo Krismena akauga atiriri wako sawa kabisa, kuna dosari hapo, kuna Queen SJ akauga atiriri the duo much is too much kama they look together they look good together no maoni ngurani ara magikenereire combination ino ya Karinyamu na Njeri wa Muigai wa Njoroge. Woni waku ni kumana na video ino, comment hau tutika wa gushare hamwe na subscribe Miaki na Mĩmbi kura hane mucii wigue wi mucii o ihinda ringi nitwatuika aku magara.